Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu, a u današnjoj epizodi snimat ćemo Clash Royale. Kao što vidite imamo moj klan, imamo novi klan od lidera ovdje. Evo od lidera i tako da to je njegov klan, on je napravio klan i ja sam uništao ovaj klan moj drug u školi. Tu sam mislim većina moj drug iz školi. X Purple je moj drug isto, ne znam da je Lajka Boss je isto moj drug i on je klan, on je Amar. Posjetite njegov kanal Ćosa FTV, tako se zove, snima, ima 200 subscribera, tako da AT Gaming isto moj drug i Amar glavni 2. Amar glavni 1 i Amar glavni 2. Tako da ljudi, to je taj klan, nema kikanja, nema izlaženja, samo svi su aktivni klan, donirani i tako. To vidite sad moj karte u stvari. Još malo ćemo dobiti Lava Hound Inferno Dragon je isto baš, znači baš, gledao sam na YouTube kako su njegovi, što je novi Sferak Tower, on to skida, na primjer duplika 2, Big Dragon nema šanse da ga unište, ima baš dosta healtha, znači kako brzo skida Tower. I također Ice Wizard, Lava Hound, oni su predove. Da koliko nam malo stvari karti. Tako da još malo izlazi Jadžinje Zana Grejer. Pasta nešto za skeleton. Tako da vidite moje karte. Dobio sam Rage, ako ste vidjeli prije, niste. Ajmo malo digati s našim ovim vama. Je taman da napišem. Trebam napisati da snimam, tako da ljudi, šta sam pošla da kažem, uskoro sutra možda bude izlazio, izaći, ja mislim sutra i Bottle Flip Challenge, znate taj challenge, to će biti prvi challenge za kanal, znači Water Bottle, taman. Ok, ovo će biti baš dobar potez. Ovdje me skrotom armiju na ovoga Hog Ridera. Bravo majstore, ajmo Rage. To. Bravo. Ode mi kula. Ode kula. Ode mi kula ljudi jedna, tako da igram protiv AT Gaminga, moj drug. To je baš dobar potez. Kakav dobar potez. On je tek gotov počeo, nije još okej. Imam ideju kako ću taktiku da napravim, tako da hajmo svi u napad, tako da vidimo šta ćemo uraditi. Upalit ću jedan zep, ovako ode mu dvije kule već. Ok. Fucking. Ne govorim ja fucking, nešto sam. Gledaju pa hoću ja nešto, fuck yeah. Izašao iz meča, ok. Imamo šansu sad da ga uništim. A jebi ga, znam da Inferno postavimo gore. Ono bio bi zakonno. Ajmo, idemo, pobjera ljudi, izašao iz meča. Rage. Tako, neću mu parirati Zeb ću sam na sebi stavim. Tako da ljudi pobjera. I sad ću mu thanks, tako da. Sad ću mu napisati pozdrav za YouTube. Pozdrav za YouTube. Ok, ljudi, napisali smo. Vidite, tu je taj klan uđe. Klan. Lajka Boss, vidimo kako je.
Ok. Da sam mislio ovaj put da uradim. Ovo djelo boli vidite. To malo klip smrčan na nos, tako da malo prije sam igrao, sad čekate Gina video, ako budem mogao naći. Uzem sad efekte ovdje zvuči. Ok, ovo su oni tamo veze. Izgubio pobjeda protiv Xboxa. Gotovo Luka, da li on, šta je stalo Luka? Kakav je ovo video, sad čekaj, ne sjećam se. Kad sam igrao? Znam ovo, sjećam se. Čim je postao mušketara, onda sjećam se. Tako da je ovo stvarno bilo dobro. Tako. Ovo ode mi kula. A sad ćete vidjeti kako sam ga ovdje lako pođerio. Sad ću. To je ta pobjeda. Ovdje sam bacio rež, ovdje su fireball, ostao mi je 29. Namjerno sam htio da iskoristim fireball, tako da ništa posebno. Mislio sam, ne znam da nađem više jednog lika. Da imam. Evo ga ljudi, uće u... Hajde ljudi, šta ćemo sada? Sad će ljudi ući još trojica novih to, znači, bit će klan pun, danas ulazi još trojica, bit će nas 13, možda i četvrtica kod nas. Mare znaj. Njemu najbolja ima lava hund. Okean je već 7. Tako da ima lava hund. Valjam, ja sam 7. level, uskoro. Eto, ovo je gotovo svi iz ovoga. Ajmo mi na chat. Ko je ova Tempest? Ne razumijem, ko je Tempest? A ko je? Aha, ovo mi je Luke. Ok, ljudi. Zato što ste čuli epizod, ako vam sad epizoda, ostavite subscribe na kanal, lajkujte ga ovaj klip. Ljudi, sutra će izaći isto Bottle Flip Challenge. Evo, da vas ne slavim, sutra će stvarno izaći Bottle Flip Challenge, tako da vidimo se.